Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Jane, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Idi awan makukwartak, awan manggurgura kanyak. Ngem idi addan ija abroad ti asawak, kinaguran akon ti mismo agayem ko. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jane, dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nasaya at mata naka-abroad ni Rico. Saan kayo itan amarigatan? Nariga ti agnaud diti syudad, tagatangem amin. Awan ti libre. Ultimo pag naudan kat abangan. Taawan mo't bukod tayo abalay. Unyarod nanang, nagrigat nga iyan anay ti sweldo ti asawak. Tanagbasit mo ti sweldo na dito eh. Ti panunutam ita, ti utang yaw. Iso ti ununa ang mabayadan. Nanang, inutag to pa iti kwarta nga igam ko. Iyan anay ko aging ga iti di agpaw iti asawak. Ano sampay laang ti mapan makilabada? Saan abalay, taaddaak mat amabat-bati dito'y balay. Diyak mat ngaminan kabailan ti makilabada. Anya kayo ka dinanang. Ayos laang, saan kayo mat nga obligaan nga agtrabaho? Agyaman akno kasta, anak ko. Naimbag ka pa'y gayam. Addan ija abroad ti asawam. Barang ano, addan na pintas agasat na ijay gayam. Ay kat ikararag mo tasapay ko tamaaddaan itinapintas agasat ijay. Deta ti kanayon ko nga ikarkararag gayam. Angam ita, tulungak pa'y laang nilakay. Agawatak iti labaak, ta sigurado asaan ang makapaw it adagos. Ken ado pa'y tibayadan mi nga utang mi. Ay, kasta talaga, gayam. Anos laang, makalungaw kayong tulatan. Nanang, siya kun timapan mang sukon iti anak ko iti pagadalan. Saan ka nabannog ayaan naglaba? Saan mat nanang? Da kayo latan ti agluto iti pang maluman tayo. Sige nga rod, no kastati ko na. Jane, umaykan! Mapantang sukunan dagitan nakta. Gayam, rumarak matan. O sige nanang, mapan kamin, addan ditan ni Beth. Sige anak, agan-andat kayo. Kumusta kayo mat nila kayo mo dyan abroad? Idi naudi nga imawag. Kinunana mat anasaya at ti kasasaad na ijay. Ay, umapalakkan ka gayam. Anya kumamat ti apalam kanyak nga. Ta sigurado sumaya at tong tibiyag mo. Gapot na naka-abroad nila kay ko, sumaya at ang tibiyag ko. Gayam, saan kanton nga agot utang akaslakan niya? Ay na, saan mat adakkel ti sweldo nila kay ko ijay, gayam. Ken ado pa'y mat ti utang mi anas ken abayadan mi. Basta, saan kanto amang liplipat gayam? Amang saan nakton akayat agayam no bumaknang ka? Ala, tila pang panunutam mat. Apay ko maasaan ngay mat. Naaramid mo ka din ti assignment mo, anak ko. Nanang. Alang nga rod. Rumarkan dita sila tamangan tayon. Ay, nanang, saan ka di pa'y ngay mawag ni tatang? Saan pa yung matanak ko? Apay ka di? Ibagam kanyak umawag, takasaritak. Anya ka di ti ibagam kini tatang mo? Kuha, nanang. Kaya't kumat-kumat ti agpagatang iti cellphone ko. Dagiti daduma classmate ko, at da cellphone da. Kuha. Sige. Ibagak to no umawag ni tatang mo. Tasi ka ti makisaokan ko na, Sige, nanang. Ngam no umawag kat awanak, sikalatan ti mga ibagakan ko na, Sige, anak. Padasag to nga ibagakan tatang mo. Maala, umay ka nga rudan, tamangan tayon. Nasaya at mata nakaawag ka, lakay. Kumusta kayon bakit? Awan pa'y makabulan ko, nga mailiwakon kada kayo iti anak ta. Agan-anos ka dita, lakay. Bakit? Makaano sakmat kat dito
kumusta mo ti anak ta? Adda iji pagadalan lakay. Kan adda bilin na, ibagak kanukon ka. Oh, anya day tabakit? Kayat na kanu ti maadda ni iti cellphone. Saan mo tadakas? Maguray pa ta makabayad tayo pa iti utang tayo. Ken no maigatangan to man iti cellphone, nasken nga da oras ti panag-cellphone na. Iti kasta, saan na mabaybayan ti panagadal na? Ala, bayam ta day tanto ti ibagak iti anak talakay. At ka di pa'y gastusan nyo akwarta. Adda pa'y, makilablabada akmat. Ala, ano sampay nga rod bakit? Inton makapaw itak, isardang munton ti agawat iti labadam. Wen lakay. Manon abulan nila kay mo ijay abroad. Saan ka kadipay nakabayad iti utang yaw? Nakabayad ako nanang. Iso nga rod asim mardeng akon nga agawat iti labada. Kahit papanam nga rod ngay, nakasukat ka mat. Mapanak gumatang iti cellphone ti anak ko nanang. Ay, no kasta, palubo sa mo nga ag-cellphone. Wen nanang, ngam adda oras ti panag-cellphone na. Games laang mat ti kayat na iti cellphone. Ay, urasam ti panag-cellphone na. Wen nanang, o sige nga rod, mapanakon. Yay! Addan cellphone ko. Ngam jay kanayon nga ibilin ko ha. Wen nanang, di kay madanagan. Taramidag nga umuna ti assignment ko. Sakbay nga agkay ayamak iti cellphone. Nasaya at tamom. Intun umawag ni tatang. Ibagayo ti panagyaman ko Wen anak, di ka madanagan. Taibagak to no umawag ni tatang mo. Naigatangam gaya man iti cellphone di anak yo. Gayam. Wen gayam. Kaya't mat ni tatang na nga igatangak. Di ingatangak. Baka pa'y. Adda na wadwad akwartam. Siyak nga'y, makilablabada akpay laang. Kasta at talaga't ibihag gayam. No kayat mo, di ibagamat kinilakay mo taga abroad. Anya ti amuna nga'y, kat saan mo ta nakaadal? Oh, di sikan ati aga abroad. No katulong tumot lang ti trabaho ijay. Ay, saanan, gayam. Na, apay mo't ngay. May mayat ijay tadakdakkel ti sweldom, ngam tay makilablabada ka ditoy. Kinagpayso na gayam. Mabutengak. Amangan no, maranaak pay laang ti amo an naranggas. Amangan no, inton madamdama. Bangkay ko laang ti yawid da ditoy. Ay sus, nakabubuteng mo day tangay bagbagam. Agpayso gayam. Kabuteng ko ti agabroad. Nagpintas ka matan gayam. Sa dino ti papanam? Mga nakak iti kasar gayam. Isumot lagayam anak ka pimpintas ka. Ay, bagay mula unay tabistidam Agyaman nakagayam. Ngam nakaron samot daytan apa nangidayaw mo kanya. Angam agpayso ti ibagbaga gayam. Talaga apo mimpintas ti may sa tao. No adda kwarta na anya. Tila ibagbagam mo. Pumudpo daw kapay gayam. Ay sus, tila madmadlaw mo. O sige, lapsan kan agayam. Tamangan numaladawak pay. Gayam, mabalin ka diti umutang? Mano ti utangam aya? 5,000 ko magayam. Ay sus, nagdakkel matan gayam. Pangusaram aya? Pagbayad ko ngamin iti abang ken bills me. Na-delay ti sweldo nila kay ko. Itad ko matlaang apaman nga agsweldo. Ala nga rod, narigat mat no awan ibayad mo. Ay na, agyaman ako unay gayam. Kitaam taagbayad dagiti papautangam. Rumbang laang agbayad daan nanang. Agrigrigat ti asawak iti abroad. Apay kit din asaan da nga agbayad ngay. Ay, palpalagi pankalaang anak ko. Ay, di ka una agpautang. Kasken ni Bet, nagdakkel ti inutang na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Kinunanamat anadili ti sweldo nila kay na. Iso kano ti ibayad na. Agpaiso nga ta. Agpaiso mat siguro, ananang. Gayam ko ni Bet. Alangan mat nga ulbudan na.
Sapay ko mga ron, tagbayad to. Kumusta ka ditan, lakay? Kastoy, bakit? Madamati na, tanabambanugak. Ay, kaasi kamot, lakay. Agano sak para kada kayo, bakit? Agurnong ka dita, itikasta. Addan urnong ta. Sa anak to nagsubli. Narigat yung trabaho dito eh. Wen, lakay. Di ka madanagan tagur urnungak. Kumusta mo tanti anak ta? Nakaturugan, Nasaya at mata nasapa nakaturog. Alangarod, lakay. Agi na nakamutan. Kan agan anad ka, Gayom, mabalin ka di anayunak pa di utang ko kun ka. Anya? Ang gayam, dakkelan di inutang mo kanyak. Nunayo nampay, ang mga numarigatan kanton nga agbayad. Ay, kastilaangan. Bayadan pa'y nga umuna ti inutang mo, sakbay apautangan ka manan. Awan pa'y nga rod kwartak gayam, isa nga umut-utang ha. Kunak man no kunam nga agbayad ka inton makasweldo nila kay mo. Saan da ka di pa'y nga intad ti kunam anadile asweldo na? Intad gayam. Ngam in grocery kun tawan mo't ngaminan amin ijibalay mi. Ni, kasanungay daytan gayam. Pasensya kan ngam saan ka pa'y ama po utangan, aging gaadi ka pa'y agbayad. Agbayad akto ka di gayam. Gayam, pagbanbanugan nila kay ko ti kwarta iti abroad. Saan na apidpidutan ti kwarta? Ni, adayamot imbagak apidpidutan na. Ti kunamkit di, nalastog kan, tadan kwartayo. Kasla saan tamot nga gayam? Anya nga iti kayat mo gayam? Saan ka asingiran iti utang mo? Ada imbaga kaya kasta. Ay, nagarasa talaga ti ugalim. Uray lipaton tan ti panaggayam tano kasta kamatlaang. Anya? Awan serbe magayam. Iimot kakit de. Agpayso katay atap ko. Pangalaan namot ngamin ngay iti pagbayad na dayjay abeth. Isupay ti adaganas na nga agungot nanang. Isu lang arudan ti saan ang makabayan. Dayta nga rod gat. Isu kuma ate agpakumbaba. Isupay ti naglastog. Lipatan mi kanon ti panaggayam mi. Awan kano ti serbik. Imutak kano. Ay kunana laang di kasta. Taawanan plano na nga agbayad iti utang na kan ka. Kay kayat na pa'y nga aglinipat kayon. Ngam ti agbayad iti utang na. Naimbag ta sinong batam ti awag ko lakay. Ano ti bagam, bakit? Nasakit tinakam ko. Ni, apay mo? Ni Bet agayam ko Apay ni Bet? Imutang nga rod iti 5,000 lakay. Di na pa'y nabaybayadan. Ngam umut-utang manen. Idijak maikan, inapanak matang. Anya? Nagalas matan ti ugali day tagayim mo? Saan kan kagpapautang bakit? No kastamot laang. Ay, iso nga rod ti kunak lakay. Iso pa'y apagsaksakitan tinakam ko. Ay na, no amuna la kong matirigat ti trabaho dito abroad. Ibagam taga-abroad mo, tapno mapadasan na. Ay nalakay, mabutang ni Bet nga aga-abroad. Gayam, siyak man mo't ti pautangam. Ay na, saanan gayam? Di ka di laang Beth, ti kayat mo apautangan. Talaga nga iso ti paboritom agayam anya. Gapo iti day ta pautang, iso tinangapaan na kanyak. Anya? Saan kamin nga agayam ita? Linipat na kun. Taapay mat. Umut-utang manen, kat saan pa anak kabayad. Idijak pa utangan, ijayan anak kaungat. Nalastugak kanon, taaddan kwartak. Imutak kano, awan kano ti serserbik agayam. Madimot ati kasta pa nagsasauna. Iso nga rod asaan ka laangan apautangan, tapno awan matrason nga apaan naktumot. Sa anak mo't akas ka ni Beth. Amok mo't agbayad iti utang ko, gayam. Pasensya kan agayam. Kaya't nak mo ilat ta siguro agayam, uray awan maipautang ko. Ta idi awan pa'y makukwartak, kat gayam nakmatlat ta.
Ay katwen gayam. Aggayam talata, uray di nakpautangan. Nadidigra akon ngagpautang, Mr. Lonely. Ta isumot ng tiga po ti pangapaan da kanyak. Saan pa'y ang nagbaybayad ni Beth nga aging gaita, ngam binaybay akon. Kat sapay la kumata makaamiris tumet laeng. Tuy pagayam mo, Jane. Agyaman nakpagayam Jane iti daytoy apakasalitaam. Kat timakunak, noan niya tinapukaw ka, dakdakkel to ti kasukat na. Tipud no agayam, nasaya at lattaken ka, nga uray awanan ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jane, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.